Bu Lütfandardın şu dasturxonda anakan jayap bu batağılık der. Barıp çoğulup Allah'ın bergen rızkını içip jep. Bu ortada çıkan ıntmak. Ne oldu? Kısım var. Min ıntmak emas, min jakşılıktın bir vaqt boluşuda toğanlar çoğulup ошодо Аллахтын улуктугун айтып өткөн кеткен атабатка Куран окутса 1000 метр сооп болот, 1000 метр пайда болот да. Экинчиден кимде-ким деп хадисте китепте жазылган экен. Куран китеби. Кимде-ким рызкысын кенен болгонун кааласа, туугандар менен жакшы мамиледе катташат. Өткөн кеткен айтышы бирдеке сиздеке жок, катташуу билипенен баты өткөр болуп. Аллахым ошонун рызкысын кенен кылат да. Ошондой рызкыңыз кенен болуп, бактылуу болуп, кыздар балдарыңыздын эмесин көргөндө сенин төрүнүндө жүрөбүз. Sizge de olsun, yaşlı gelin süreci. Bayağı çuvalar atıldı. Ay, sen düşünmesen de akşamlar koymayın. Gömül bana. Bu harfleri hesapla koyduk 45 düştü oldu. Hacı atsın diyorsun. Erkek ölçülüğünde жүргені жақсы. Ке балам. Yani.